Ameni, 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 ameni bangcwele. Ameni bathandekayo. Ameni ugogo umama Matekwane la eOrange Farm. Sengajwayele ukuthiwa ngugogo. Umama Matekwane la eOrange Farm bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga kuNkulunkulu osigcinile kwaze kwaba la. Okukakhulu usigcine kwaze kwaba la sisakholwa. Sisengabantwana bakaNkulunkulu. Sisamthanda uJesu kakhulu. Kumthanda kwethu uJesu kakhulu sisayizwela amandla okuhlukana nesono nje. Ngisho emdlinzweni ekujuleni kwenhliziyo sihlukane nje nesono. Amen ke bangcwele. Ngiyanibingelela egameni lenkosi. Sengithi nje ake ngifundise bazalwane la enkonzweni yamatshe Evangeli Ministry sine nkonzo yokubhabhadisa nge-8 November. Sengithi ake ngifundise ke bazalwane ngombhabhadisa ukuthi abantu bazi ukuthi mabe thatha lenkonzo yokubhabhadisa bathathana. Ngoba manje sesibonile ingozi isibe khona. Sesibhabhadise kaningi la ematsheni sibhabhadisa. Ngiyathemba okokuqala sabhabhadisa 45 yonke yabantu. Okwesibili sabhabhadisa 80 something. Angazi okwesithathu sabhabhadisa 90. Dala nje sibhabhadisa 90, sibhabhadisa 60. Namanje njengoba siyobhabhadisa nje about 100 abantu asebebhalisile abathi bayobhabhadisa. Hayi sengiyabona ukuthi ikhona ingozi ekhona. Ikhona ingozi ekhona abantu abaqondi ngokubhabhadisa ukuthi ukubhabhadiswa yini. Ukubhabhadiswa bazalwane ukhetha uJesu bese uvuma izono. Ma uyobhabhadiswa wenza izwi senza okwenziwa uJesu ukuthi wafika kuJohane wathi umele ukuthi abhabhadiswe. Masiyobhabhadisa siyolahla umuntu omdala. Amen bazalwane. Siyolahla umuntu omdala manje sesithatha umuntu omusha. Akusikhona ukubhabhadisa ukuthi uyolahla amabhadi. Impela wona amabhadi ayahamba nomuntu omdala uma kodwa uhlambulukile ukhethe uJesu. Impela amabhadi ahamba nalo yamuntu. Impela ukufa kuyahamba nomuntu omdala uma kodwa ukhetha uJesu wahlambuluka wabangcwele walunga kuyahamba ukufa nokubhabhadiswa. Manje sibona ingozi la ukuthi kufika abantu asebenenkolelo ukuthi noma ngaba ngingahlukani nesono, noma ngaba ngingavuma izono zami, noma ngaba ngingasindiswa, noma ngaba ngingalungi, make ngabhabhadiswa nje amabhadi azohamba, ukugula kuzohamba. Cha akunjalo. Umuntu uyakholwa ngenhliziyo avume izono zakhe, athethelelwe izono zakhe, aqale ke manje ayomkhumula lo muntu omdala. Manje ke sixwayisa lapho bazalwane ukuthi sesibonile ingozi ngoba labantu bonke sibabhabhadisile abawo 80 something asibaboni. Ngoba kunomkhubo omubi manje wobusela, amakhola eba kumoya. Amakhola manje amasela nje eba kumoya. Uthi umuntu ekhonza lapha ya eRoma, eyikhonzela nje eRoma Nkosi yami, ezokuthiwa ematsheni kuyabhabhadiswa, ematsheni evangeli kuyabhabhadiswa, afike sefika nemthwalo yakhe. Afike sefika nemthwalo yakhe kuthiwe abakhetha uJesu aye ku-altar call afika akhetha uJesu. Hayi usehamba useyobhabhadisa. Lo muntu lona akabhekile ukulunga, akabhekile ukuthatha indlela manje yokulunga, akashiye lutho lwezwe. Yabona, akashiye lutho lomuntu lezwe useyobhabhadisa. Unenkolelo yokuthi Nkosi yami mangakubhabhadisa le high blood izophela, mangabhabhadisa le AIDS izophela. Yabona, lamangabhabhadisa lamashwa lamabhadi azophela. Akathathanga siphambano wamlandela uJesu. Uyabona, wenze nje ukuthi nje kuthiwa nje abamukela uJesu waya phambili kwaba uphela useyobhabhadisa. Uzothi mase bhabhadisile akasabonakali nakule nkonzo abhabhadise kuyo. Mina angazi bazalwane, angazi le or fashion or yini. Umuntu useyabhabhadisa nje noma kuphi.
ethi eyikhonzela naseyoni eyikhonzela eRoma eyikhonzela kowesele eyikhonzela kuphi afike nje uzobhabhadisa uyaqeda futhi uyibuyele eYoni uyaqeda futhi uyibuyele eWeseli uyaqeda futhi uyibuyele eRoma uyibuyela nje la ikhonza khona kodwa ubhabhadiswe kwelinye ibandla mina ngazi ukuthi mawubhabhadiswa kulelo bandla ingilosi yehle ezulwini yehla nebhuku izobhala abazobhabhadisa abazoshiya umuntu omdala abazothatha ukulunga abazothatha ubungcwele ibhale phansi ingilosi ithi lona uthathe ubungcwele wathatha ukulunga ukhonza ematsheni or ukhonza eassemblies or ukhonza efaith mission uyayibona into enjani ibhale ukuthi ubhabhadiswe kuphi noma ngabe sifiki sizokubusisa yazi ukuthi kubusisa ikuthola kuphi ubhabhadiswe la kodwa ukhonza lapha ingilosi mayifika iza lapho owalahla khona umuntu omdala ayikutholi usukhonza kwenye indawo asalile thina ke la ematsheni bazalwane ukuthi ngoba thina sinawo usonto lami asalile abakhonza assemble kuphi bazobhabhadisa asikwalanga lokho kodwa sithanda ubungcwele sithanda ubungcwele umuntu athi eza la ematsheni ezobhabhadisa ekhonza efaith mission ekhonza kuphi kodwa sithintane nabaholi bakhe kuba abaholi bakhe abacelayo ukuthi hayi bazalwane asizaneni nathi sinabo abantu abafuna ukubhabhadisa la sicela sibambisaneni umsebenzi kusha abaholi hayi kufika umzalwane nje eyikhonzela kwenye inkonzo uyafika uzobhabhadisa uyaqede futhi uyikhonzela kwenye inkonzo mayisefika futhi enkonzweni yakhe akasasho kumfundisi ukuthi mina ngivele ukubhabhadiswa mina uyayithulela nje yayibona into enjalo useyayithulela umfundisi useyozwa ngosizwile ngelila ukuthi hayibo umzalwana wakho phela sambone ephuma kwipostcard eyobhabhadisa ematsheni kanti usekhonza ematsheni umfundisi akayazi lo ndaba sinabo nje abafundisi asebefikile bathi hayi thina sinabo abantu abadinga ukubhabhadisa sathozani ingane zakwethu akekho usonto lami manje asisizaneni asibambaneni emsebenzini kaNkuluNkulu sababhalisa phansi labo sibabalile kodwa sizwe ngabafundisi babo ubambana kweingceku lokho manje mayiqhamuka nje umzalwane ezobhabhadisa umfundisi wakhe engamtshelanga baqhatha ingceku abantu kube ngathi manje sesithathelana abazalwane kanti yibo abazalwane abangenzi okuright ngoba umfundisi mayezwa nje ukuthi kade ngibhabhadisa izimvu zakhe engazi yena icala lelo ngiyamlimaza manje ngisho ukuthi abazalwane bezinye inkonzo mabezobhabhadisa la ematsheni sicela abafundisi beze sihlale nabo phansi sithethe indaba ukuthi labantu ezobabhabhadisa abafundisi basekulungeni na baselungelweni lokula asinaye thina usonto lami bonke abantwana bakaNkuluNkulu bangaba kaNkuluNkulu kodwa sicela udlelwano sicela ukuthula njengoba ngisho ngithi bakhona abanye sebefikile abanye abafundisi sizobe sinabo nje noma ngabe babhalisa abantu abangaki asinankinga thina sobe sinabo ngoba singabantwana bakaNkuluNkulu hayi ukuthi babhabhadisa la ematsheni sebezoba amalungu ala ematsheni cha siyasizana singabantwana bakaNkuluNkulu singabafundisi senzelana ubudlelwane nabo abantwana bakaNkuluNkulu esibaholayo babone ukuthi sinobudlelwane into esingayifuni la ematsheni ukuthi uzofika njengomzalwane uyisontela kwenye inkonzo ukuthi ubhabhadiswa ngoba uzwe kuthiwa kuyabhabhadiswa cha asikwenzi lokho msana umtshontsha umbhabhadisa uthi ukhonza kwenye inkonzo uyokhonza kwenye inkonzo ngimdala ngingaka ngempela mina ngikhule mina ngikhonza angikaze ngizwe kuthiwa iAfrican umuntu okhonza eAfrican sikhule thina ekhaya kukhona iAfrican kukhona igospel kukhona iassembly angikaze ngizwe kuthiwa umuntu okhonza eAfrican uyobhabhadisa eassembly angaze ngizwe lokho angikaze ngizwe ukuthi umuntu osonto eAfrican uyobhabhadisa egospel angikaze ngizwe lokho ngoba abafundisi babazi ukuthi umuntu oyililungu la kule nkonzo le ingilosi izombalela la ukuthi uholwa ngubani ubani umholi wakhe manje masiyobhabhadisa lapha wena kanti ungapha uholo ubani kodwa kuyenza ukufa phela
ngoba kodwa makuphuma umphefumulo wakho mawufika lapha ingilosi igijime mdla uzophuma umphefumulo izowulanda lapho owabhabhadisa khona ikuthola ukho mhlawumbe ungaphoka nje asazi mhlawumbe ipoko zingaka nje emhlabeni yikho lokho asazi amen asazi ngoba abantu nje manje angiyazi inkolo yabo injani ukuthi ngempela ungathi ukhonza la usuhamba uyayinikela futhi lapha ufika uyayinikela mawuqeda ukuyinikela uvuma nje izonywana into ejahile wena ubhabhadisa nokudla isidlo senkosi engathi ikhona okuzokufaka ezulwini ukudla isidlo senkosi nokubhabhadisa into ezokufaka ezulwini ukuba wena wenze ukulunga usindiswe uthethelelwe izono ubhabhadiswe ukhumula umuntu omdala yikho ke lokho bazalwane siyacela nje ngempela ukuthi kuhambe ngohlelo sicela abantu abazozobhabhadisa amalungu asematsheni abazobhabhadisa abangewona amalungu asematsheni beze nabafundisi babo njoba ngishilo ukuthi sebekhona abanye asebebhalisile asalile thina asinawo usonto lami kodwa sifuna ubungcwele sifuna ukuthula amen bathandeke ke sifundeni ke izwi lenkosi elifakazelayo bonge uJehova phefumulo wami bonge uJehova phefumulo wami bonge uJehova phefumulo wami haleluya siyafunda ke bazalwane njoba sengishilo ukuthi sizoba nenkonzo yokubhabhadisa nge-8 ezika November bazalwane sivule nje incwadi khona la embhalweni ngokuka Mateyu 3 sizoqala laphaya ku13 lithi khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordan ukuba azobhabhadiswa nguye kepha uJohane wamalela wathi yini engiswele ukubhabhadiswa nguwe wena uza kimi na uJesu waphendula wathi kuye vuma kalokhu ngokuba kufanele ukugcwalisa kanjalo ukuthula konke khona wayesembhabhadisa uJohane bazalwane engathandi ukubhabhadisa uJesu ngoba wayimazi uJesu ukuthi uyinkosi yamakhosi kodwa uJesu wathobeka wayithatha inkonzo yokuba uthi kufanele Johane ungibhabhadise kuze kufezeke ukulunga konke kuze kufezeke uthi ngokuba kufanele ukugcwaliseka kanjalo ukulunga konke khona wayesembhabhadisa manje kusho ukuthi ukulunga kuwe mzalwane akukho phela mawuzothi ukhonza kule yankonzo usiyobhabhadisa kule yankonzo cha akukho bazalwane ake sibambelele manje sibambisise lokho esinakho ake sibambisise lokho esinakho makholwa ke sibambisise lokho sinakho uthi uJesu ukuze kufezeke ukulunga umuntu mayibhabhadisa usethatha manje indlela yokulunga uyayishiya indlela yobubi inkosi yami uyayishiya indlela yobubi uyayishiya indlela yezono uyayishiya indlela yokuhleba yokuntshontsha yokweba yamanga yenzondo uyayishiya indlela yobufebe uyayishiya indlela yokuthakatha inkosi yami uyayishiya indlela yokukhonza izithombe inkosi uyayishiya manje uyayishiya inkosi uyayiflathela inkosi yami uyayiflathela uthatha indlela yokulunga manje usezohamba ekulungeni ngoba noma ngabe usubhabhadisile into edingeka kuwe mzalwane manje thatha ukulunga nabantu babone manje usubhabhadisile babona abantu usuhambiso kwakhe hayi usubhabhadisile futhi usuqala phansi futhi uyolanda futhi umuntu omdala okade emukile usuyalenza emfuleni manje la itshone khona uyamlandelela uyomthola la agqitshwa khona ngoba mawubhabhadisile uphinde wenze okubi mawubhabhadisile uphinde wenze isono kusho ukuthi ulanda umuntu omdala kusho ukuthi ulanda engikushoyo ukuthi uNkulunkulu anisize abe nani bazalwane
kukho konke bese ngifunda futhi lapha ya ku7 kuye u3 vezani izithelo ezifaneleyo ukuphenduka. Uthi inzalo yezinyoka ubani onibonise ukubalekela ulaka oluzayo. Kusho ukuthi mawubhabhadiswa ubalekela ulaka oluzayo lokufa. Kusho ukuthi ubalekela ulaka. Uthi kepha wathi kubo ebona abaningi babaFarisi nabaSadusi beza embhabhadisweni wathi kubo, nzalo yezinyoka ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo. Ngoba abantu abangakholwa vele yezi intukuthelo kaNkuluNkulu. uNkulunkulu ulungile manje kodwa iyezi intukuthelo ngaphesheya kwethuna. Manje uthi inzalo yezinyoka uthi nibalekela intukuthelo ezayo. Ubani onibonisile ngoba kusho ukuthi ngamanye amagama ashiya izivangeli fanele sibona vuleka amehlo sibaleke bazalwane. Sibalekele ububi, sibalekele ukuba inzalo yezinyoka, sibalekele ukuba inzalo yesono ngoba inyoka abazalwane iyona eyenza isono. Uthi ukubalekela intukuthelo ezayo ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Amen bazalwane. Noma suphendukile wabhabhadisa njoba siyonibhabhadisa nje bangcwele nge80 vezani izithelo zokutshengisa manje ukuthi uphendukile, usuzelwe kabusha, umuntu omdala usuhambile, nengqondo endala ihluziwe, kwahamba endala kwasala entsha. Nase babhabhadisa abazalwane abake bazibheka ukuthi njengoba nje babhabhadisa abazalwane inkambo yokulunga, inkambo engcwele, izithelo ezinhle zikhona na. Siyabonga ke bathandekayo. Sikhuleke baba wethu ingcwele isenkosi yethu Jesu. Khulumile emlomo ungathethi imanga, ukhuluma nezwe lakho, ukhuluma nabantu bakho, khuluma nezidalwa zakho, ukhuluma nabantwana bakho abaphendukile manje Nkosi, ababalekela ububi, ababalekela isono Nkosi yami, kodwa beze kuwe manje Nkosi yami besazobhabhadisa uNkulunkulu wethu engcwele, bembathisa ijazi lokulunga, bembathisa ubungcwele, nabo baba bazimisele kuba bazoyihamba lendlela, bangabheke emuva, bangakhathali baze bayofika emaphakadeni. Ngama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.